Dobar dan, dobrodošli na Gospodarski zbornici Slovenije, na seminarju Kako poslovati z Republiko Moldavijo. Veseli me, da so vas kar nekaj podjetij, predstavnikov podjetij pozvalo na vabilo, prišlo danes, da bomo lahko dejansko pogledali, kakšne so priložnosti, morda tudi kakšne težave, predvsem pa priložnosti, kot rečeno, tudi na trgu Moldavije. Čeprav gre za relativno v Sloveniji neznano državo, neznan trg, pa vendarle verjamem, da tudi vi, nekateri med vami že dobro poslujete na tem trgu, dokazujete, da priložnosti vendarle so. I believe Moldova is an attractive country for Slovenian companies because it has a good geographical location. It has access to various markets like the CIS markets, the Eastern Europe markets, the CEFTA markets, and it has autonomous trade preferences with the European Union. So from this point of view, there is an access to many hundreds of millions of potential customers. Then I believe Moldova has increased a lot its business environment, improved a lot its business environment, and according to the study Doing Business in the World, it improved by it became one of the most important performers in this particular field. So improving the business environment is a second argument for that. There are opportunities in the agricultural and food processing industry, in the wine industry, in the ICT sector and in the textiles sector as well. But also energy sector is very important for Moldova, and Slovenia has important experiences and good strong companies in this sector as well. So energy efficiency and renewable energy is another priority for us. But also the traditional energy production and energy transportation. I believe that at this moment Moldova is open to cooperation and to investments, including to investments, and every opportunity like the forthcoming investment forum end of May in Chisinau, or the forthcoming joint economic commission Moldova-Slovenia, also good beginning of June is a good opportunity to explore the Moldovan markets and to explore the economic opportunities for the Slovenian companies. Naše podjetje Iskratel je na moldavskem trgu prisotno že več kot 10 let. Mi smo se kar nekaj časa borili, da smo vstopili na trg, približno 3 leta smo porabili za to. Zdaj pa moram reči, da že 10 let uspešno delujemo. Vmes so bile krize na raznih straneh, ampak večino problemov skupaj z našimi partnerji uspešno rešujemo. Moldavski trg je za Slovenijo mogoče malo znan, ker je Moldavija relativno majhna država, enako eksotična za Evropo in za ostali svet, kot je Slovenija. Vendar, če ti uspe priti noter, ti lahko zagotavlja lepe letne odjeme. Ljudje so odprti, komunikativni, posel se dela veliko na osnovi odnosov, poznati moraš lokalno specifiko, poznati moraš, kdo lahko vse vpliva na odločitve, in moraš delati zelo dolgoročno. Vstopna barijera je relativno velika, treba je kar nekaj energije in časa, da vstopiš, vendar potem lahko uspešno deluješ naprej. Moraš imeti kvaliteten produkt, dobro je imeti lokalnega partnerja, ki pozna tvojo branžo, ki te podpira, dobro je poznati lokalni jezik, če že ne lokalni, pa saj ruščino ali normalno angleščino.
angleščino. Treba je vedeti, da je konkurenca tudi v Moldaviji, kljub temu, da je majhna država, da je zelo resna, da imaš večino svetovnih igralcev tudi na tem trgu in če vse to obvladuješ, potem lahko uspešno posluješ.